wakisikia kwamba kwa kupigwa kwake sisi tulipona, wanajiuliza sisi tulipona ponaje wakati angali tulikuwa vizuri? Yaani kwa kupigwa kwake sisi tulipona, inamaanisha kwamba ile dhambi ambayo tungeenda nayo alichukua Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi tunayo ahadi ya uzima wa milele. Kwa hiyo hiki kimwili kinakudanganya ndugu yangu. Hiki kimwili kinakudanganya. Ukikitumikia sana kimwili, kuna maisha baada ya kifo. Wasioelewa tu wanajua. Wasioelewa wanajua, elewa kodi. Wasioelewa wanajua. Ukibaki tu kusema kwamba bwana sijui mbinguni, sijui tunakufa, watu wanakuwa na sababu nyingi, mara mimi nife, utabaki kusubiri sana ndugu yangu. Mtegemee Bwana Yesu Kristo, ndipo utapata uzima wa milele. Hamna kitu kingine.